Amos a coach. Hamona coach. Nimba sabarukundo etine buryaria kandi mumukundane musasirane mukundi hanga ryanyu bona muhamusebe nakaruru akaruru kayisa akarwampara twenda abantu abatugarurire byanyuma ndi member wa parliament sidia abo kutonga bisanye ikine cya katano wahura abambareke Museveni oye Oye Rwampara oye Oye byanyuma oye Oye. Thank you. Enarebo Oye Rwampara we Museveni we Ibanda we Nibanyeta Choma Zavia ni member wa parliamenti abwibanda nosi kandi abanyarwanda Abanyarwanda turije abashemerirwe mu nyerere zengaro mutumbale mwisha kwakira Museveni oye ndi member wa parliament abo isindiro thausi kando mu parliament ninye chairman wakachiko keshonga zo bwa president nkebi byone biriho mutero mu ngaro zamani ndete leta leta asibawulira ndete leta Rwampara muriyo mu ruhoro Julius Artiki Mora Artiki amazina nabanyeta mbwateka mu rukamba nichikira abantu bigara Western Parliament ya Uganda ndete mwebare mnonga President Museveni oye Oye Rwampara oye Oye Rwampara oye Oye Mtunga moye Oye Yon kama Benjamin Katangura MP Warhama East ni bawanywaha Numumayantura ni njija Enaremo oye Oye Museveni oye Oye Enaremo oye Oye Museveni oye Oye amazina nabanyeta Dr. Ninkusima John Paulo Panado member wa parliament uwibande y'amashuri abanyarwanda mwe bare kunda Enaremo mwe bare kunda Museveni mwe bare kunda Honorable More mwe bare kunda OB wanje nkashomana no mukerasi mwe bare kumukunda abanyarwanda mwe bare kunda Julius mwe bare kunda na coach Enaremo oye Oye Museveni oye amani nagare bagarwa Museveni oye Rwampara oye all the honorables oye ninyeto Jennifer Warwate Muhesi omujweke w'omukyara wa district ya Kazo abanyarwanda twabashemerwa mwebare munonga utwereza abantu barungi bakabashwekera kandi mwebare munonga kunda gendo Yoweri Kaguta Museveni Abanyarwanda muri buhoro Horo je Banyeta Mawanda Michael Maranga ni member wa parliament Igarasi constituency Omuri district kandi ni director wa mobilization wa PRU Narshe MK project oye oye Mozo oye kama kumeni Rwampara oye Oye Enaremo oye Museveni oye Honorable More oye Akochi oye Julia oye Ra Nije MP wa City
wanyu mbarara site atkwasa Rita bwahika mwebare kwagira movement mwebare kubabarira no barunji mwebare kwa sentunguka ya NRM NRM Kwampara oye Kore oye Museveni oye. Abanyankole muriyo izina ryanje banyeta Mushemeza Elijah Dickens the professor wa political science tutabonka bishoma byona byahwayo nimpagira NRM na President Museveni abarwampara nimba kunda kandi njamba hajiro fundraising zanyu burijo njamba hasente bwenu nija kubahagira Hajira Uganda Echisanga songa mbere NRM oye Museveni oye Wampara oye Abanyankole oye Uganda oye Ra Cha Wa Abanyankole msibiraje agandi kongeje mzindaro ya buraburamu kutugamba bura kwikayoje amazina ganje nibanyeta nawe kabashara ni ndugarshenyi nashemererwa kubaha mwebare kunda NRM mwebare kunda ba MPs banyu twena nkwe twisha abantu ngamabisha mwebare kwisha abibanda na mwena Abanyankole mwebare kunda NRM kandi mugumizaho mukama agumeni Abanyarwambara mwebare kutwakira Abanyarwambara mwereze turebe aya nibo mwijwireho mbona bantu mu mwana wo gutsime numureba muta kandi more numureba muta ahwaho kandi shakochi numukareba muta mukama bampero mugisha Ugundo murundi nagaruka amazina bataringa ya Basil Rwankwene umunyo gwentunguka member wa parliament wa Kashar North chairperson wa MP Abanyankole kandi NRM whip wabo yebare nija kwagira Rwampara mwenu mumpuririze kandi nyenda munyoreka karuko kushemererwa Rwampara waye imikono njireba higuru Rwampara waye Rwampara waye Simbe waye Akochi waye More waye Museveni waye bweno hati nyenda kubisya ngu 2026 ntuzakutandika Kisanja songa mbere Kisanja songa mbere bwenu twabantu songa mbere mugumene mwijuka ngu our next president is General MK rukunde gumeho yebare DJ
DJ team eryaha On the stage to the Hawaii. Rwampara East Performing Group echeshongoro bacheta Yoweri President Museveni from Kashekure DJ Akaro mushogu kwachira governor wa Mitoma. Mlonga Yemera DJ thank you Mbaterengala zamani DJ Zero thank you Mbaterengala zamani Mlonga engalo zamani ejo group nerga Kashekure Nyaruhandagazi mwebare mnonga ekeshongoro kirungi katwakire Honorable Bogu ayanjireho ninja kumbashobora mnonga
Muriyo. Turiyo. Mnonga. Uzuma. Banyeta na umekibaju. Owashemanos. Twakwakira. Ubarukweto wawaka. Mwebare kutwakire Rwampara. Twashemererwa. Nashemerwa mnonga kuba nimwe kandi mwebare kuja kwakira wachitimisa president. Yes. Kambe nezizo barungi. Yebare mnonga. Mwebare. Yes. NRM hoye. Ya turi kugumisiriza kwinja munonga shayona. Westin sana ragaramu. Yes, Over to you, Honorable Julius Chime Chaka. Wewe wanje obedi. Yes. Munchirize wawaka. Ana vama si wawaka. Mutubatireho. Oha government yoneryaha. Ya. Twina ubakaho bitubona. Aba district zone za Ankole kandi bine host kao. Wire bataringa ya na technical team ya Rwampara. Mukoziro umurimo muhango munonga yemerera bakurebe jiro tubahubira ubire nabakaho bona twine hoba RDCs bine host RDC Harriet Nakamya. Yes, mwena na RDCs mwena, we shall make a special mention of you, most especially retired Kano witu, mzee witu, omuzire witu, kana mwesije webare byone byokozire tubimanya nebyo tureno tukorera munchirize ashaheji nabaja government area aroto bode yechibina chitu eyiba kweta sek twino members ba sek twina hakura bashubuzi arya kana wen MP twina hakura bakazi nawaryaha twina hakura abantu abineho persons with disability. Yes, numureba bimuka twinaona ministers bashira abona twinaho minister kandi muzire witu Honorable Minister Bright Rwamirama abakigaga n'umumanyaje akija yabo mbekire kanisa akachikora nebingi byona. Yes, twinaho minister witu wa state Ruwero Triangle Minister Aris Kaboyo na wariyaha yashireho twineho senior presidential advisor kandi yabira minister Professor Ephraim Kamuntu yashiraha basebo nabanyabo muranzi hariya numurebe motokeza atahamu government yone ryaha vice president witu omukundwa Her Excellency Jessica Arupo retired major nawe yashira nakarkinji tumwachile kariko kushemela ngara yiguru mkona yiguru wa vice president of the Republic of Uganda ngara muhubo butambare muhube katube twachile vice president twine state house controller na wariyaha Madam Jane Vareche. Vice President, you are most welcome to Rwampara East constituency. Receiving party ya member wa SEC member witu vice chairperson wa Western Uganda kandi we minister baryomunsi haroho right honorable secretary general wa NRM Richard Todong na waryaha arukurechi bina chitu tuineho government chief whip kandi member wa NOC Hamson Obua na waryaha. Yes, National Organizing Committee ebirene kururwa Vice President Wito Mukundwa ayatahameze shaha Honorable Your Excellency Vice President Jessica Arupo. You are most welcome to Rwampara. You are most welcome to Rwampara East especially. Thank you for coming. Eyarama noi. Toto VP Eyarama. Rwampara has today declared Chisanja songa mbele. Chisanja what? Songa mbele. Chisanja songa mbele. Yes. You're most welcome. Ashagatirwe second division commander witu omukuru muhanguzi kandi mwana witu numanyankune bya security kabitereza abantu kiboko mwazibinga nakarkinji nebabazi mwebare. Yes, SEC members, please come and greet your people. Honorable Lydia Wanyoto,
My very good friend, you can come and greet your people. The Honorable Robert Rukari, please come and greet your people. My friend, Comrade Kato, SEC member, come and greet your people. Thereafter, yes, greet your people as we wait for our beloved president. Ya ntusaba abantu mugume umyanya yanyu mugume n'emico mirungi katugume n'emico mirungi twashira abajanyi bitu abakundwa yebare Honorable Julius Abanyankole NRM oye Museveni oye Mwizi oye Uganda oye Uganda oye Ukari oye yebare Munonga mwebare kutwakira kandi na NRM. God bless you. Thank you so much. NRM oye! Abachara muriyo abachara oye! Amazina ni Lydia Wanyoto Omutende owabachala mu NRM member wa SEC mwebale nindugabu jisuko ko Nyankole nindugamba bakampe zina asimwe oye! Mwebale kutwakira mwebale kukunda President Museveni oye! Kandi bugumizemo tuhereze NRM je supporting President Museveni witu mwebale munonga mwangaba kwasi. Amina. Nyankole narugamba inurujisi tukamambu mwanya la nabi. Yes, natamani Museveni oye! Aracha kurubataha. Yes, mwebale mnonga ntwongera kwakira kandi twetebekanisa kwakira omukunda witu President Yoweri Kaguta Museveni tuhaburwa General wa Revolution ntuza kumwakira tushemerirwe konka General wa Revolution namanya ngo hariyo barwangisiriza benyine abo ba LC1s mwena abo ngo musinje gwa movement LC1s kandi manya mwabanyire special attention mustamya nisha bamwemerere mwena Omuri tubarebe wano mango lyo LC1 lyaha yes mwine tenti yanyu aho. Wonderful. LC1s bona baryaha LC2s baryaha muri nkai ubwo ngo musinje gwa rwangisiriza bari mu tenti niyo mesaidezo echikurimo muterera akari nengaro abembezi banyu LC3s mwena baryaha bakansara ntubakondera kimwe mware kwija. Yes, ba mayors abarya Ankole mwena na LC3 chairpersons mwena tubakunda munonga. LC5 councillors abarya mwena tubakoricognizing. Of course, Office of the National Chairman in special recognition mwebare kwija ONC mwebare kutushikaho. Wonderful. Yango aijatu akureho Honorable Minister Aris Kaboyo na nishaboizo ya kura abantu aba. Honorable Minister, thank you. In a special way to ineha abamwe baryaha binji munonga ndabwa meya wasite yabereka no mushubuzi no mukugo mukombeka erachera sana nka special tachi wemeremo ya mzee na waryaha
Yes. Mama wasite yabireka n'omushubuzi n'omukugo mukombeka mama witu bari kwija tuyineho ndyakira Edgar ogwe nwaguranira omu Western Region yona we bari kwija Minister Warwero na Rwenzori omu office ya Prime Minister Movement oye Hoye Veterans oye Hoye Veterans ba Pronasa Women Wing Tuineho NRA veterans kanda bataya yireho abantu barwampara mukunda NRM kujikunda munyore cyo kumukujikunda omukona y'Uganda moye usagana ra abantu barwampara mukarwanda government eji mwagireto mu government kandi nimpamangu mushemereirwe abo kuba ne basupportinga munonga nakundensi yanyu munonga ninungi erehi niguru rwamparere niguru hati abantu barwa paraba share ninjira koragana nabo munonga namwe nunkarga kubatwechere mfuka za veterans mukazitunga nebindi biriyoni biza mtafayo kasta NRM eriaha 7 ariaha ebindi nagumana byongera tubireta musapoti nje abantu abari kusupportinga NRM kama kumenimu witu mkundwa kandi tuineone manzi kandi umuhajizi wa president neka yeyona mugani mureba hemukoro ya General MK ogo mwaminga bano Patrick wa Momo events director nuwe yabena decorating ayona yemerera bakurebe mwebare tuineoneka eri historical mu Rwampara wo muna munongo mu Mwizi ekayo mugenzi kuragire yembiro mu mujini nabandi bona yes ba commissioners ba district yitu ya Rwampara barona mnywani witu Rema Finance nabandi mwena tuineo former national leaders ababire bari ba MP tuinahaya birari MP wa Rwampara county na wariaha ayemereba murebe na namurebero mutentaha na former national leaders mwena baryaha mwemerere babarebe wonderful tuinenza rwazitu eziryaha kandi omugore omwe president wito mukundwa aherize kumwapo kumwomurumo gwa managing director MD Uganda Railways Benon Kajuna akabana atuhereza kurunja munonga yijana abantu bakureba horiyo mugore bakurebeho ojo to bahubireho akuboko hano tuyamba jo mu ngudo kandi hatutumangu Uganda Railways is a strategic investment that we want to do tuineho nezarwa yitu ogunwe Benon Kajuna twamachi abanyawizi mwachiye negara zamani director Benon Kajuna tuineho na mkuru witu kandi zarwa yitu Frank Muzingwire no mukazi we Catherine nuwe permanent secretary wa public service mwije wa emeroko yes baryaho ogo no munyarwanda tumwachira namani mwije muri abanyarwanda barebeho yes Your Excellency Vice President, these are some of the top government officials who hail from Rwampara. So we are trying to introduce them to our people, and we thank His Excellency for choosing to appoint them in a different portfolio. And I know they are trying to revolutionize the public service sector to ensure that it is aligned to the rationalization agenda. I thank you.
Ogun Frank Musingwire, Nana Catherine Musingwire. Wonderful. Katubachira na mani abanyarwampara. Pora. Yes. Yes, turugumizamba tumwe. Erizoba neryo kushemererwa. Gambira mutayi wa hotel nizoba rukuru yo kushemererwa. Wanji. Yes, omukuru wihanga ryitari kwikaha. President wito mukundwa ari kwikaha. Eshayo na tumwachire. Wanji. Honorable Amos Ija wanzo twara mu cekeje kindi ni Otwiroine chetengo chokushoma bunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omisha hishomero ebiri kukiraho terera notu mshanje ibiri kinana neina 13 Kaganitano Ogambe na Academic Registrar Evelyn Health Training Institute Mbarara City Improving Community Health Omagarageseji arhembere rikuhindura tukabeche chituri embereji erikuhindura mazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo bitwanturonde kinte cyo mutana habindi namnonge kinte kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagaragitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe riberyo mutano gakuziro mbirungo ebirukehezo mbiri gukagarika busya gukagira mani wena kwasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe Wonders, always wonderful. Tuonjere mukamwe enaremwe twazakaiya ndabakunda bachiga banje ba Mwizi nikashagwe nambire mbiriro rusho abanda bargo mu district zindi twabashemerwa ba members ba parliament bona barya kanyenda kubamanyisa ngo ba RDCs bitubona barya nijagara kambanjure ho bwanyuma konkaha twineho Lieutenant General James Mwesije kandi orukura intelligence omu Western region akabara RCC wambara konka tubona nuwaruko bakura we deka mbetero ndijo omushinja wa man Chris Baryomus no muchige chikaka murenda kumuhulira basi ngugu NRMOE kamutine mandi morale likae NRMOE Ankole oye Museveni oye kale nakubeje seche shongoro ni makwe shongora ndibanyeta Dr. Chris Baryomunsi oweito ndi kanungu ni minister wa mahulire niliyempulizigana kandi vice chairman wa NRM abwa bulenje kwizoba lya Uganda kale twakwege cheshongoro ekirije kwakira president ya kwali ache kuruga kwika njigira shiti ohembe Museveni yaza kwija kanye teona leo bright kwa mani wije tweshongole ona leo bright kwa mirama the minister na Rugisi Njiro minister wa Buhenji. Tuli ready? Yes.
ohembo hembo hembe ohembo murro gwake Museveni yaza kwija ashangene guchaka abanyankole ohembo hembo gwake. Honorable Chris, abantu abanaza kweje so kutarabaye moral. Tubanze twata mwingaro. Cha cha cha. Engare abantu mwe. Ohembo murro gwake ego yaza kwisha ashangene guchaka izimwe muhembe ohembo murro gwake musayi yaza kwisha ashangene guchaka. Mbwenu ayi president atwire naza omwihanga lyona bona bagizire ngo President Yoweri Museveni agumizemu erizoba ibaba Mwizi Ankole mwe n'abaryaha abagwampara nitwenda kubabuza abari kuhagira ngo Yoweri Kaguta Museveni agumize muka president wa Uganda, president wetu mwerezo mukoro tulebe. Museveni oye! Oh yeah! Museveni oye! Gwampara oye! Oh yeah! Mwizi oye! Oh yeah! Twena oye! Oh yeah! Kale abashija n'abakazi abari kuhagira movement munonga ni baha n'abashija n'abakazi kandi eminyeto ati ya MP yakubahereza maxi twakubanza abashija tutiha abakazi tutiha eminyeto turi kugira ngo hoye tule abine mani mingi abashija muri ready abashija oye abashija oye abakazi muri ready abakazi oye abakazi oye dere minjeto kature ya mwina mani eminyeto oye eminyeto oye abane oye kamboze nalo kakunda abasinga ni baha reka tubongeremu omugisho gundi mweneji yaberumoka hata tuzakibuze cya muheru garko bete mpereze makse za muheru kale musiyaza maraka muri ready mbanze nabaha nabana hatu turugahansi tubanza nabana turugahansi abane oye aha eminyeto muri ready eminyeto oye eminyeto oye aha abakazi muri ready abakazi oye abakazi oye abashayija muri ready abashayija oye abashayija oye nosha nabongereramu bona binganisa Honorable Chris abashija nikashagwe basinga konka mwena mwasinga ahabo kuba abashija bine biraka bya base kandi na Honorable Chris yabakwatiraho mbenu twena twakora ki twasinga twena oye ra wewe ari Honorable Chris bariyo munsi reka ntware umugisha ogu ukwakira Honorable Minister wetu Honorable Bright Rwamirama munywani wetu buzima nawaje abaramutseho mwebare munonga azanye
aba Mwizi rwampara murere kurungi nimurira kurungi movement oye Museveni oye NRM oye benezire nkuru ya emirundi mingi nyizire kukora entunguka nyetsirwe ba MPs banyu konkeri izoba twayakira president twaza kwakira kunkaniye nangumba habure aba Mwizi rwampara government eretse esente ombyaro za PDM neha kozubahire noha abakwena ngwa mwimuche mukono murebe cyahoire utaraganyisa miziga kagera noha ogambire ngo bagapime noha Museveni abakwena ngugije barayi aberewo mwene basebona banyabo esente zemyoga nubwo mutima gwitwaha abantu kwese sente za government esente zibazwaheire neza sako yanyu mure mwazi kozesa zatuyiwo mboro ecya kabiri yitwe abarwampara abasaideji nabisingiro ekizibu kitu n'amaizi utumarire ekizibu cy'amaizi noha nkejaha batpima kanyine ba MPs banyu amaizi gariyo ngaza kuyija buri cyaro cyona nkija kuba kiriho tapu y'amaizi ecya kabiri nyenda kubahabura umukazi kwakwijo mukaya kuzarira abana ya itungo ryabaho abana bashomaje bakagira umugasho bagira ngo mukazi akagira ki enchi ngo mukazi akagira ekibero kirungi twoko mbwenu ekitsire rwampara no kwindura bebembezi burudakika urukuba yahamya muhananturayo hato mukazi yazara abana akazara rwamarama akazara kankunda akazara mutabano wanje ogu umukazi ogo numbinga ubera musiru ngweshi wa mbingo muri yabo tarukombekera nyina no mbwenye nyina ngubagambire mukazi yanakora ryo muka utamuta wayi hari gumanawo erosi yakozireje mungarro chairman yakozireje mugarro parish priest yakoraje priest nankani parish yane kurakurana baza kumutwara abarkwebembere mu Kristo umuzo wa bishop mujyango takatera hano ukinda hindura nikishishe etamuza ya programs za government hati mwaza kureba comparinga nyo constituency yanye naho inyuma ebiliyoni mujyango birukunuye konka base kuba bo kuwanyonyosireyo nobwo kucyera kare munonga torukutangoreireyo mwachurirecho nobwo kucyera kare turukutangogizireki abo kwanyoti ndukuyiguza mwanyetegereza mbwene ba MPs banyu baba basabingereje nubabo chairman yasabingereje nuwogu turukufukindura abo kwenda kwindura no hindura abo kwa haro enshonga mbwene ebyo bice president witaria turukwenda kuhindura itwabo ke turukwenda no president ntwenda amashanyarazi tagatwire ntwenda amazi tagatwire ntwende sente z'obworo tazitwire Museveni aberewo imwe aboko aberewo mwebereze ndebe Museveni oye Mumeto oye Rwamirama oye. Honorable Minister, before you go, Honorable Minister Bright, before you leave, ndiaha stage ninjano tuleba tuliania stage. Honorable Minister, mbwenu abachara babajambu nkusime bajamu nibaruga Chigaga
ekanisa yabo ekatwarwa enjura omuyaga wagibombekera wabaraganisa munoza kugishakara mbwenu bajambo they can't talk to you but bajambo nkushabe kandi nkusime ntwebare mukama kumakulinze reka tumutere engalo z'amaani kandi honorable minister oli munywani wanje there's a time when you lost your phones ninye nazo recovery injire tulia OPM so nice meeting you sir mwebale munonga batere yakatagururo kanoshoto bazaho yeah true murende kitagururo bakitimi bakitekemo Ongara yaweri Ongara mu Uganda Ongara yaweri ayi watukorera bintu biji watuweza n'obusije ayi wambanura batushemererwe ayi waraba kito kabachara ayi waraba tuira busije ayi waraba niturira ngaro ayi watina bebembezi barunji ayi wamara witu mama simwe ayi wajuri askarwanga ayi wamukatwi umubuze baterero mungaro Ongara mu Uganda Ongara yawari Ongara yare muremere inanya naremera karaba mu Masinde gahinduka mutabimozi gahinduka mitanga mubikwisho gahinduka kibinguye yaramaya karaba mu masinde gahinduka mutabimozi gahinduka mitanga naraba mubikwisho gahinduka kibinguye mwebare okay mwebare bwena tubasebo twagira umugisha inje kibunda honorable minister Bright onale shabogo mukaza aija kwata mu ngaro omuhereze n'ibikugenderaho gendayo tamburozeyo genda nakupangira mumutero w'umuhanda awo uzayo kwakura mu ngaro mumusigiro ni kandi abunandenda ngumbajurire atwineho ashitamyaha kandi yija kare munonga muterero mu ngaro munshirize nyanjure mama gwa ariyaha nawe munshirize mbanjure Reverend Dr. Yajrekera Archbishop Wait munshirize mbanjure Dr. Daniel Batambuze wajrekera ba Pentecostal Church munchirize mbanjure assalamu alaikum kamba chire honorable Tsime Karani wonderful webare mnyani wanje coach Karwampara twafuna umugisha president wa Museveni abijukuru nibamuhageraje bona baryaha tuyineyo mwijukuru mukuru nimuberayiza munonga omugureta bushenyi ande yero yemera bakurebe tuine n'aba social media influencers barumbanywani banje atwire Emmanuel Muyambise Mayanja Omar
Ronald Chamadidu mnyano wanje kanzo mudan mwebari kuija mujo ni shamawirba mnyano wanje Joel gumisereza tumwine Bashir tuina mujuna Ivan nabaho Darius abona bakora mu muhango wa president nabachitera vacho mwebari kurunda neminyeto mwebari kumanukiteretera kandi twafuna no mugisha ejirwampara East no busaba dikoni bushatu kandi basaba dikoni bitubona barya mnyano wanje Venerable Abel twina maskaryaha yemerera ogwe no busaba dikoni obaho turuho mnyano wanje Venerable Kankuba obusaba dikoni bitubwa bugamba mnyano wanje Venerable Munyaneza saba dikoni witu wa Kinoni tuineho na parish priest vitu mnyano wanje Bizmungu Nyakaguruka parish akuba twarije tuine mukoro muhango noreba ngu Archbishop yashabera mwanya gwawe parish notekwa kubori noza kujifuna abanyakaguruka numwija kujifuna tuineho na reverends abahore binji banywani banje mwena bakuru bo burisa Nawanyakaguruka roho tuine wa Kigaga tuine wa Ryamiyonga tuine barta dabahure banje bona tuine serving active military officers na retired bebembirwe 2nd division commander yabaryaha General Mhanguzi yes aryaha bebare munonga tuine aba police yitu bebimbirwe mnywana wanje RPC bagambachi aryaha ebare kuija abakure bya intelligence bya region baryaha bebimbirwe mnywana wanje Thomas ari atina mureba aba intelligence nibashira ku stamo kwe bakurikiriza akongani mabaryaha bona government yona eryaha basebona banyabo mwenu nizo bari yo kushemerwa tuinabembezi bona nindeba nabo burisa bwitu bwakashekure baryaha mwana wanje kakare tuineho mwenu binji munonga basebo nabareba muri binji nimukunda president ka tuineho na apostles Edison shemerirwe nezarwa ya mwena mwe bari kwija mwena hati president ari kwija Honorable, given an opportunity to Isaac for your presentation. Given an opportunity from you, sir. Please. Okay. The Kature, a cheshangor Kachgan. Okay. Oh, microphone, vampire microphone. Obed, please, microphone. Mamansi ha en ara e na mamansi e jija hamwena bakazi bo bebe ndiwe uzwechtimisa yo eri museveni wajiro tenchi en ara e na mamansi abashija hamwena bakazi
Yabare. Hello, cha. Banywana banje. Take over. Then you should be abana banjabo on the stage. As the okokeza question on the stage. Immediately after singing, leave the stage. MC Barukuija Mwinchirize nsime banywana bitu aba media tuinaha media houses nyingi tuineho Tayari West mwajurire Tayari West ni media nsya ine TV ine radio irahari yakamkuzi mbwenu mutanze kugitega tuineho ba UBC Mkahona tuineho Radio West na TV West tuineho NBS na nezindi nyingi mbwenu na nabandi bakuhereza it's okay nareba munywani wanje wa Roots Media nguno pro nguno wakabi na warya na nabandi mwena tenda kubebaza ba media houses abarya okwasa kutambuzebe indo gambira muzeyi yatahamu. Thank you. Yes, basewe nabanyabona mechokora mukuru wihanga kandi omukunda witu yatkunda munonga barwa mpara yija na mama First Lady Janet Kataha na Karkinji nengaro mwimuzi bendera. Yes, Omuri President witu Mkono iguru mwena. Wonderful. Wonderful. Mchecho. Yes. Nakarkinji. Wonderful. Akarukinji. Your Excellency, you're most welcome to Rampara. Yes. Hey. Muzeyi twakushemerwa. Akarkinji. Chisanga songa mbele. Yes. Your Excellency, you're most welcome. First Lady Mama twakushemererwa. Abu. Akarkinji. Abu. Omugara bwa muzeyi Nakarkinji tukwachira mama witu First Lady wihanga. Wonderful. Tukwachira President witu mkundwa Revolutionary Leader. Your Excellency, you're most welcome to Rampara East. Muzeyi twakwachira abakunda muzeyi na mama Karkinji nengaro mubire eji Rampara East muzeyi Mwizi Rampara ntukunda munonga. Yes, wonderful. Give us the sound. Gumzamu.
gumiza mu muzehe ari kuyambura receiving party. Tubonga nawe, tubonga nawe, tubonga nawe, tubonga. Emkono, 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 emkono. Muzehe karai kom chidara. Tuzakutandika na anthems zargaho tuija kufuna eshara era abebembirwe the very Bobs na Reverend Dr. Ndugwa, yes, hamwena na Aruna. Your Excellency, twakushemerwa kuija hano mu Rwampara East. Munchirize tutandike anthem zitu kandi niziza kwebemberwa bandi yitu. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Mama Janet, twabakira munonga. Twaza kushaba no kubashabira kuko nimbaza kureta apologies zo mureberezi wa Ankole mukama wanje President Dr. Fred Sheldon Mwesigwa aritanze sabigombe by'omwani akwinjira omwani okuruga omu LC1 zona omu districts ina ezikusya ekazi 203 mbwena agiriye kushaka obwenje ekyamukwatira ikura ryaha
konko muri echo mwana guryo nukura kane kitenso ogumana bagureta haro nubagusa abantu bono mu cooperative aiza shabe yaheza kushaba dera abantu gumizemu mama yaza kushabira akuba ba mama nabakama bihanga mama Dr. Alice, you can pray. Katushabe mukamarahango w'obushoborozi bwona ntwete w'obushoborozi bwona aha kuba kubaho no mubushoborozi bwawe ebara habwizobe n'enteekateeka egi ebara bwa mukuru w'ihanga na mama abuwayebembero kasyaha mukama, we can't take it for granted but just to say thank you, Lord. Ebara uko barinzire wherever they go. We thank you for that hand of protection, Heavenly Father. Yebare kubahamagara, yebare kubarinda, mukama otugambira oti ndyarinda amagenda n'amagaruka. Yebare kubarinda, kurinda eka yabo n'oruzaaro rwabo. Yebare kurinda ihanga ryitu n'okubaheereza obwenje obw'okuryebembera. Wenu mukama nk'oku wabareeta gye, we invite your presence in this place, Heavenly Father, that your grace will reign here. Omwoyo wawe orukwera tegeche okoresa omukuru w'ihanga nite twena mukama entande yaturetire mukama tujakire kandi izina lyasubwa omwanya ogu twagukuheereza otegeche ekitinisa kyawe kirebwe iwe Yesu Kristo mukama waitu. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي مكامرانgo mnyambawazi mkamaranga twakusima bukutuletera president witu kandi tukusimira bebembezi bitu na more hamwe na Julius webare kubabera bebembezi barungi okubashyira omukuru w'ihanga eyitwa abatomero mu parlamenta ngwene mukamaranga ntukusima abantu bona bizire kureba president ntukusima president amakweremwe umugisha mukamaranga kweremwe umugisha gukwebembere gukusye no bwire oburugaruka bakweze n'ekisanja cya ekinde kikutahamu mukamaranga nabebembezi bawaba abatuletera president nabo mukamaranga obahereze ekisanja mukamaranga atagiye cyabateganisa kandi mukamaranga kucyakwenje basika omurabahuryo no opposite rero tubona kweyimbisa koro mukamaranga wetu mbene mukama otwase mukamaranga president witwarabe nagarikayo omugarire n'obusinge n'abantu bitubona bana bagarikayo obagarire n'obusinge tugume tuyina amazima tuyina omutima murungi ogwihanga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kama abenimwe ruhango mushoborozi wabyo namwe n'abaherezo mu gishagwe tatitwe na mwana na mutumo rukwera. Your Excellency, our beloved President, na mama witu, na twarumugisha kwakira Omurwampara East Constituency. Kandi abantu aba bakutegereza na rukundo nitwe tumango ine kishika cyo kubaganirira turatwara ubwire bwinji munonga
Nkayo Excellency Nchirize ashaheji nyete LC1 wogo mwanya mnyano wanje Deu oije ombigambo bigufu twakirire mukuru w'ihanga ombigambo bigufu kandi kore norgaho tuija kurebeka ngu hariho Your Excellency omwana wawe meya wa Town Council nawe yanashabe edakika emwe ngwaganiro edakika emwe ugambo heza speech y'abembezi yona neija kumara edakika ikumi. Webale speaker. Movement hoye! Movement hoye! Museveni hoye! Hurrah! His Excellency, the President of the Republic of Uganda, ministers, abajaha, Speaker witu, Thomas Tayebwa, Honorable MPs, abajaha, ababembezi ba government bona, abajaha, LCs, batayi banje, omukidale cyo mwereze mikono mube President Museveni. Webale munonga. Amazina barangita tumwesije Deus, area chairman ahabwa sereji. President Museveni twenda kusima ahabwa byona ibyo batse kutukolera na muno munonga ajyo kumuranga gwa PDM. Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni yenda kumanyisa ngu omuranga gwa PDM omusereji guriyoni kora munonga kandi abantu bariyoni bashemererwa bariyoni bakore tunguka. Your Excellency ahabwo bwire nk'abataka bo mwanyogu nibateganisibwamo kandi nyenda ngo kikugambire amashomero. Your Excellency nenda kugambira amazima amashomero ga government gagenzire gaenda kuba private. So mwene Your Excellency ndakushaba ngo abukwa almost amashomero ga Mwizi gona gari kuzami twalebi. Your Excellency ibyo bire birateganisa abantu bawe kandi amanyango nico watanchura gwanyisa icyo cyane. Your Excellency nyenda kongera kakugambira ngo primary najeza. Your Excellency abantu bawo no bamanya nitasa yabo no jimanya konka okuza kuzo mu secondary no shoti waza kwinjira. Your Excellency ndakushaba ngo ugumize mu muranga amashomero gitu ga government nego na mama Janet kandi minister wa education eshunji nyine ba RDC anuya n'abakozi munonga ba RDC ndabashaba ngo mwije twatanise tutereze kintu cha Your Excellency tugumize mama yini. Your Excellency ndakushaba no manya LC wanu nitwe twatirire government kandi nitukore kintu cyango ari government yawe. Ngeni Your Excellency ndakushaba ngo kuwo kutongera akashara ba LCs ukabo tukolire munonga. Your Excellency ekindi ko kuwareba Mwizi ni manyogo abo murundi gwa kasha toli kwija hanuya na Your Excellency ndi mobilize murunji munonga kandi nindebe nshoze kuko regiseru yo na rubara abantu bona. Your Excellency ndakushaba mukama wanje nanje ko kumbonera ntambura nanye kagira hakabiri kandi ukorera umurimo gwawe. Your Excellency Your Excellency mureke ngambe y'abataka abantu mureke kumutwerera nakeja kwanisha bebintu ebi government ebinda shaba Museveni kandi amanyangwa yine. Your Excellency ndenda kushaba twinigwa rogi twasera urukarabo kandi rikari center 4 okaje jaba center 3 weni yenda kushaba ngo cyo kubasika rikaguma center 4 ukaboherize abanya Uganda. So we bari munonga Your Excellency mukama akomugisha we bari munonga. Baze mterero si wano mugaro munonga abo gambaje umishoga mzee. Your Excellency the President itweka abanyarwanda twakira amazina ganje na Mosika Nkunda member wa Parliament wa Rwampara County.
Your Excellency na mama twabashemerwa kandi mwe bari kutkunda mnonga na mnonga mama twinire chika kuijana niyo watuzawire mbona tuenda kushima mzeyi webale mzeyi Your Excellency olunaku rwawe egenerali yawe kandi izina nditsime Julius Karhanga MP wa Rwampara East Constituency engaro nyingi za President mwachire President na Karkinji na engaro nyingi mwebare kandi muhurikize kurungi Hello, abantu bampara mu ruhoro je mureke kutsindikana ninja kugambira aha tuja kuba ntureba na twena abenyuma mugume yo mureke kutsindikana abari kugamba hariya numbareba tumwe bareba abo orukwenda kugamba nagumana ejo hano mureba mahurra okutsindikana muza kureta ekisirani omuntu nagwamu mwekiriza
abashembe extension bayi extension cyahingura it has been resolved by the General Conference that no more pushing, that the speakers will be speaking from an elevated position like Kankunda there, and even me, I will come here so you don't have to push. Tumwine kusindikana. Buri muntu agume kuriya nyuma aranzia ha ninga aranzia hari team hariya. Hariya nimurebaho. Tumukureba ngo nimureba. Nubundi kubanda hariya hansi nimundeba. Kare mwebare. Extension cyahingura. Cyahingura twakishemba twena. Taro kusindikana. Ranga yebare. Muterere muzeyo mungaro abo kutabaraje abo kuba nko muzire yareba nkwana basa kugira kabaka abaho mbenu mwebare kurra ebyatabara kan mwetware ha bantu mwe mugaricyo kacenyima munoce kusindikana webare muzeyi webare kutabara kandi abantu aba bakwinira rusho bakwinira rukundo itwe abanyarwampara ntwenda kwebaza nkankore yona ntwenda kwebaza atwineho ba MPs bona bankore bija batwirana batamburane iwe imwazi yo tubetora hamwe bushenyi mbwene baryaha mbwene ntwenda kwebaza ga MPs ba sub-region ya Ankole abo kutukunda mnonga ecya kabiri mama ntwenda kwebaza abo rukundo yo tugirire neshara ezotwire no tugirira nkihanga webare mnonga tukusima manya neje kubaho no businje nabwe shara yawe bano ntwenda kusima muzeyi nabani kugambira ngwito ng'abanyarwampara ninyushukar kumarwe na shaje na mwenda niyo watuzahwire abamwe muri twe turiya emponoka tukasigaraho konka bortaro rwatambire tore twantu basakufa bano twenda kusima aza twosire twinire ekika ngo kuyishuka kiriye kiro nambwe no kujya kwa katamu covid uko turaganise ngo jo tayire uri kuyishuka birabire na kimwe ibyo kwa kashatu rukomorwe na shaje na mwenda manya ngo tuyishuka tazumura tukabe twenda ngo tuyijuke na ne generations eminyeto emanye yitwaridire emanye obusinge kikumanyisa bano twenda kushemerwa ebitukozagamba ebitukushaba Rwampara twikirizana tubahandike byo memorandum konkaona rabo mara simwe na ijaku bijabajabura gambe ho bice abo kunda ngo buhurire kandi abantu bawe babuhurire ndekanya chire honorable Julius Karanga na wagire byagamba webare mnywani wanje Amos Kankunda, Your Excellency and Mama, the Vice President, protocol observed for avoidance of taking much time. Abanyarwampara muri yo muzeyo Rwampara iste Your Excellency zina ndetsime Julius Karanga, member wa parliament wogo mwanya ugwa Rwampara East constituency. Your Excellency nyongera kusima mnonga abo kutukunda omuri Ankole otorine ngo ijaha obenho wafunarare yawe. Indeed nakamanyiso ko itwe nkabebembezi tukakunda message yawe eyo kugira ngo tugende abantu bawe amakagabo tugegese gabase kutunga gafune sente. Your Excellency mu Uganda yona Rwampara district age ekaba district ya kashatu ekuratire chikube au PDM bajiro nchinjiri ekuratire ibanda kurebeka ngu twagabe sente za PDM za ikombantu wawe konkecho chikachi tarabe Your Excellency kubwabira utari yo bwembezi burunjobu tukwatanisa tukakora namani na technical team na bara DC barunjoba biro tweheririze tukamobilize abantu bawe omu wiki ibiri bakaba funde sentezo. Your Excellency tukusima kugira ngo tutekatekereho PDM tu awajita tukakushira Your Excellency tukushabe ibyo mabyengudo watebyo mabyengudo tukusimira mnonga konkati tushangire kuno Rwampara yabe yonsozi haraho tukika tukeshanga muza excavator
ntushabangu obobirotire bulldozer ukatana wheel loader otongereho n'ebindi byona road equipment yona yongere turebeke mutwabasa gukora kurungi. Your Excellency ntukusima mnonga aba visionary strategy yawe kumanya ngu empangana n'ensozi zikire kufuna amarwariro hihi ukabasa kutongera irwariro hano muri Mwizi erya Rukarabo Health Center 3 nturukusimira mnonga ntukusimira na Mwizi Health Center 3 kusimira Bugamba Health Center 3 4 ntukusimira na Nyaruhanda Health Center 3 constituency eji ine health konkeri yone kura mnonga na wale bo mu statistics twine ntwetaga mu irwariro Bugamba lya district. Your Excellency okwabo kunda kwawe no ija kusiyo bwiro kitukorere. Your Excellency binji tube twabigambire turiyo mu regional leaders meeting kandi nabwe abamwe barebere batashoma engudo zitu za Rwampara baja ngonga shaba Rwampara kababebo onka twikizana honorable More ngo engudo zitazigambeho akuba kwabyo rya. Your Excellency ukawazi twizise nitwe turwanire ngabembezi twatanise na technical team yawe twarebeka nguzazo mu National Development Plan 4 no ija kongera kutabura utugambiro kukirakore. Your Excellency okatuma ngitwe kabembezi ngaroyo kadazi bawe tugende tujube erizoba na yanjuraho nkwatanise na mwijukuru wawe baryamjura na kafura twayanjuraho abashija ababire bajya bembezo mu bibina biriya ebitina ideology nungi eyiwa twegise abashije nkwatabuta abernabana erizoba barahira ngo nibenda kukurata. Your Excellency risi najihiro kwe na nishaba omwijukuru wawe baryamjura na warya na ija kwijaho amheru obakire bazo mu kibina ndukendera. Your Excellency nchiriza nkusimire munywano wawe kandi munywano wanje omwami edikira regional manager wanira atuyambira mukandika abantu bingi atkorire kurunju. Your Excellency kandi nana itwabire n'ensozi kutubento register abana bato twashanga ngu abantu abutandikiro mu NRM mu bingi konka abo I7 handikana bace so ntushabangu a police level muje mutwase abana bona baryo munira abakizi 18 bakene bazo mu electoral commission register akaruru kawe kabase kuzaho tukatere igana. Your Excellency twankore twikize nguza ku mobilizinga turebeke ngutetwa kubire enchure wire tukireshina na mukaga 0.6 ogomwa kekisanjechi abirina mukaga tweraganise kwa 100%. Your Excellency kandi zakuchirwanirira tureke ngutwachikora akubochemerire ukatuyare akokureba ngo ndanyo mwana warahanga ndiyandi MP w'abantu ndya ningisimira aba security yiwaturetire tubasa Rwampara East nitwe tukargaho twareba karuru karunji abantu bakweterera karuru bakakuterera. Your Excellency webane munonga. Your Excellency tingwenda kutwara wire bwinji nchirizanya chire honorable Mora Simwe aje agirishi ya yongera gambaho kandi akwate munonga memorandum yitu district webane munonga. Your Excellency, Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, and your wife, the First Lady and Minister for Education and Sports, the Vice President, the Deputy Speaker, all the ministers, the Secretary General, all leaders, muzeyi yo kubera w'amazima omubidaro muhayijira abantu benji. We have civil servants, we have private sector, we have traditional leaders, we have religious leaders kandi tubatabagambireho oshotwa abarya zamanyi. I want to appreciate everyone who has come, who has braved the sun, who has braved the smoke, the everything, and come here. Muzeyi nitukunda mnonga, abanyarwamparani bakunda munonga kandi munonga. Ntukusima munonga muzeyi ahabwo kutukunda ukatereza na district status. Yitwe tukataha turira hagati ya district sezindi tukantushanka nkoko mwana omukazi abaina abana benji
rero mwana wazarwa hagati aho akakonka akarwara kurashako turi kubimunonga konka ko watwaire district status tuyimukira hansi twakora watuhamani watomukono twakore nguto twahinga ningiraho ijo mu ntoke wareba umwani wareba amajani turiyo turukura tukubyama muzeyi ntija kushabe ibintu bike munonga ahabwo kuba ebihango obitukoreire mbwenu muzeyi ntwetenge nguto nko kuba bakugambire memorandum yetu twakuhereze embungutezi waturaganise nyakira guju bugamba kitwe erikuconnectinga na ntungamo ruti Mwizi Kabuyanda erikuconnectinga na Isingiro wakutukorera watatamaka uno yan hargaye ebintu bingi nhargaye umwana nhargaye bitoke nhargayo twinebira konka habo kuba twine nguto abantu ba midomene nbeja basera abantu beitu tugira ubwega konka tuguma turi aboro ngwene mukamuzeyi twakweshengereza ntumangu no tukunda kandi tumangu no ija kutuhereze ngutezo ahabo kuba obere wakigambire tugarika mukamuzeyi tukushaba mezi norebe nsi yetu neyempita hamwe n'enshozi hati abantu abo mu nshozi tubeine mezi kandi origire kutereza project ya mezi erwa 13 billion konka mbweno tsasire twaza kuteganisa ahabo kubitwe twini itaka itwe turi abawane ekamodo mbweno basa kuimagininga project ya mezi ahabo butaka buke ekwatira hari 13 families mbwenu kubakuza ntwetenga water for production irrigation ntwetenga mezi amashomeraga go kureba tigaine mezi amarwaro tigaine mezi twino buzubwa mezi konke kinani nyenda kushaba muzeyo ngo hate kirya hameza families 13 buri omwaine hafa eka obona babe abana babojo nkamwenda mbwenu aba project kubezire kwa kushaba amataka go kutamu boreholes obutaka bwakuka abantu baboroga ngutumu tuyihaho mutumba yetu kunuyo mutumba kugutema ninko kutemente yo muntu mbwenu turiyaho tuzoreire aba project ameisho project neshanke yaza kufa ya kando wa mezi ntugende mbwenu kazo wa government value yeja ya value ngo butaka bw'abantu abo 13 report njine muzeyi kuna kujikutaha okatusharira magezi clear there is no compensation konkana itwe nk'abantu tureba abantu hari umuzeyi bakweta muzeyi rwiteka tinguma kwara abaryaha he has been an LC1 for 40 years muzeyi konka two projects zishangira mezo mu rutokero baza kuteme mitumba 9 omukazi yarira abana bar twashobera mwene muzeyi eke kintu twakikuretera okitwiheho nko kotabura solution ekinde kikwenda kushaba n'amashanyarazi muzeyi abantu nibenda gukora bwa small cottage industries abakazi nibenda gukoreshana nibenda gukora wine nibenda gukora chips kandi abakazi barwampara n'abakozi abamwe bakora obutura babukora mu powder konka amashanyarazi ntugahereri kuri yahamunwa akaguta karukuraba hamunwa gwa rwampara karukurengera oko ruhama konka itwe kunuya amashanyarazi tigari otsasiro kushabiriza konka niwo mzeire wetu kandi twatakugambire bizubu yetu nabwo ntubatene kitukumanyiza ntukusima tutene bugarikiro mama ninkusima okwijana muzeyi we can't take it for granted. It means the world to us mama tukureba muzeyi agaramyaho n'umucyara we ahampa hagato mu rwampara ntusima rahanga kandi mama ntukunda mnongo okatereza hacare abakazi bariyo nibatungo koko nambwe n'abasicurite babo tubingisa twantwenda korekaho twaturetsiro koko bwo kwereza abananizi abarunyaga konka twantwenda ngo beni wabakwatsa konka tikine nshonga ntumanya situation okwe deyi hariho bingiye bitwenda ntwenda
mama okaturaganisa ekishayi kya kabatangari abantu ba Rwampara nibakunda omupiira nibaguterera omu rutookye baguterera omu misiri baguterera mbwenu kuwakutukorera ekishayi ekyo ekaba stadium hariho twakompitinga national level kunojya ngu ndi practicing omu harimu whatever baba bakusinga omu Rwampara twatuboinaho kupracticingira kandi nyenda kwisya Bugamba secondary school nayo okagiraganisa laboratory nishomero rungi ndiyo the best in Bugamba konka tirine science laboratory mbwene okongera abashomesa omushahara kandi bateneho kushomeseza sciences nakyo kino okukiguma nkitushumbagiza ntukusima muzeyi ninyenda kugambira ebintu bingi konka hatorweda abantu batandika okugamba konka tinkwenda ngoryaha nyeshange ombuzubu omu Rwampara harimu abagurisi bawe muzeyi harimu omugurisi kyankaga kuzira takimanya nabo akaba ari presidential advisor takatungaga kintu kyona takatungaga na appointment letter hatashire nakuba senayo hariho abagurisi bakatagura akaferwa abana batano mu rutaro nawatahana kuronda muzeyi abarwe miyenje baba bakugambire hariyo monument neyo kulonchingwa kandi okawa waturaganise muzeyi hariho Mrs Kamparuza nawe nakwenda muzeyi hariho abantu ababerebene nurseries bakatamu sente ebintu tubyarabamu kwihobo abamwe bakabarire loans bataho umuntu betomboita tuyine Archbishop Eric Sabit clinic nayo muzeyi ukaboteraganise kugiheza mbwenu ntwe kushabishazi habo kuba tingwenda kuba ninye nasha nkora kutonza tereza ishazi tukote tukusime kandi tukugambire nebiri kutwataho nka Rwampara ntukukunda kandi uko kubagambira ubururo bwaitu tuja kubushanyisaho kwenda hone abo kuba tuturkwenda nako oteja no kutegana kugira ngo noyohereza kuno yabo gukora buru already twine group erkweyeta Rwampara nyekundire group baheireyo kukorera karuru otabaheire sente kwihaho bene kasako kabo bakoze nibenda ngo ahora abasize obatere n'abatigazi n'empangare batandike gukora business bakora karuru kateine rwayo ntukusima ntwebaza kandi nshaba ngo muzeyi hanga akongere emigisha itwe nkaba MPs bankore ntwenda kuzinde kizindo irizoba ntwenda kusoma bona baryaha twenda kugeta omusheija weitu beingana atahana kweshongoro cyeshongoro twena tuzaha tusomere muzeyi twatukureteire n'entebe n'icumu n'engabo twantwenda kwemeka konka mbweneze ndware zizire ebyetize zaje ko mwiguru wahange yakureba twakwemeka muzeyi ahabo kuba tushemerere okikorere omumiringo yona oshemerere kutwebembe hanga nwe arsharam nteyi ntukunda kandi ntukushabira mama ntukunda yebare okuba enyomyo omu state house yebare kushabira ihanga kandi hanga no muhwezi wawe nejaguma nakurebe nani nshaba ba MPs ba Ankole mwena mwije nani nshaba bengana aja tweshongorere cyeshongore cyo tuzine tukoreke rukundo muzeyi omanye ngo munonga kumpurikiriza mwebare munonga abanyarwampara obutanshwa mwetero mungaro mwebare kuijo mwingiranga bampero mugisha mwebare munonga omuguruzi bingana ekizino bakiteke uko ngakitatu arobwire wingi akubotwire nozi naje then kora arike immediately nienda I would like to take this opportunity immediately after to invite the government chief whip Amson Obua to come here with the Honorable Minister Anite, who are members of NOC, to take us through in the next agenda items. DJ Parish Development. DJ Parish Development.
Thank you. DJ, Parish Development. Abashika murahi ngaro. Ha. Hut. Ego. Hurra! Yatsi mem sevenat. Muzeyi. Ha. Yatsi mem sevenat. Kulire banubogu. Oboku si muzeyi. Yaweri kaguta museveni. Kare, muévale. Low. DJ low. Muévale. Sanja songa mbele. Ejo tujironchinjire. I invite the government chief whip to come and take us. Ejinde Sanja songa mbele. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, Mama, the First Lady and the Minister of Education and Sports, all leaders in the interest of time in your respective capacities here assembled, the people of Rwampara District and Ankole Sub-Region. Your Excellency, on behalf of the National Organizing Committee for the Presidential Zonal Tour, under the leadership of Her Excellency, retired Major Jessica Alupo Epel, the Vice President of Uganda, comprising of the Prime Minister, the Secretary General of NRM, the Government Chief Whip, Minister Anite, Madame Jane Bariche, the State House Controller, and Commissioner Ellen Seko, working together with the leaders from Ankole Sub-Region since Monday, we welcome you to day 3 of the Presidential Zonal Tour for this rally. The people here assembled have been waiting for you, Mwizi. We do not want to take a lot of your time, but permit me, before I invite the regional NRM Vice Chairperson for Western Region, who will speak briefly, and invite the Right Honorable Deputy Speaker, who will also speak briefly, and invite Her Excellency, the Vice President, to invite you, Mwizi. Permit me to recognize very few state and government officials who are here. Your Excellency and Mama, present in Rwampara, we have Her Excellency, the Vice President of the Republic of Uganda, Major Retired Jessica Alupo Epel. By the Right Honorable Thomas Taibwa, the Deputy Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. We are joined by the Honorable Dr. Chris Barumunsi, the Regional NRM Vice Chairperson in charge of Western Region. We are joined by Right Honorable Richard Todwong, the Secretary General of the National Resistance Movement. Your Excellency, in the interest of time,
I will now request the honorable ministers who are present to rise up. We may not go into the details. The honorable ministers who are present, please kindly rise up. Your Excellency, we also have members of the Central Executive Committee. Those who are not ministers, may I request you to rise up. In the interest of time, permit me not to move into the details. Excellency, we are joined by members of parliament who came before you, majorly from Ankole sub-region. May I request you, honorable colleagues, once again to rise up. They have been here with us from Monday, Tuesday, until today. Your Excellency, we are joined by religious leaders, the district leaders, permanent secretaries and heads of different parastatals in the Republic of Uganda, among many others, Your Excellency. Your Excellency, permit me, without further ado, to invite Regional Vice Chairperson for Western Uganda to come and deliver a very precise and concise speech. His speech should not be taller than his size. He is the tallest Muchiga, but his speech should be a short one. Then thereafter, he will invite the Right Honorable Thomas Taibwa. President wa Uganda, kandi chairman w'ekibiina kya NRM, General Yoweri Museveni, kandi na Mama Janet Museveni, First Lady kandi Minister w'eshonga z'obwegyese n'emizaano, Your Excellency the Vice President, General Right Honorable Thomas Taibwa, Deputy Speaker wa Parliament, n'abebembezi bona baryaha, abantu ba Gwampara, abantu ba Mwizi, katwongere tere President Yoweri Museveni mu ngaro na Mama Janet turi kubakira. Your Excellency, nintwara mu kishogu okwongera kwakira omukichweka ekya Ankole kandi harari y'ekyanga kya Ankole ntukusima abwo kwetorola ihanga oli kubulira enjiri na munonga enjiri y'okuruga omu bworo. Your Excellency, Your Excellency, abantu ba Uganda nibakusima abwa bingi yokozire okuleta obusenje okuganda busya kandi tukusimira orutaro rusya ogwotandikire ogwokubinga obworo nambwe nukabebembezi nyomwe bazo tukizire ngo niwe urarugumizemu mpaka twamara kurusingura. Namwe n'abantu ba Gwampara, abantu bankora baryaha nanarugiraha n'ababulize mwagira mu President kwareije ishwe mbabuze ndebe yamwe tekatekire mutwagire Yoweri Kaguta Museveni okugumizamu n'orutaro rwo kutwebembera akatuyiho mugoro mwena ekiriza ngo twena tushajike Yoweri Kaguta Museveni agumizemu atwebembere mwereze mikono abine bendera muzereze abashitami mwemo. Secretary General, you come and see and take a record. NRM oye! Museveni oye!
Amati mwahereza mushwe mwereze. Speaker wa parliament. Oh, na Yoweri Kaguta Museveni oye! Ya Museveni oye! Dire Western Sir Thomas Tayebwa, Deputy President wa Parliament. Deputy Speaker wa Parliament ya Uganda ayachire President Kanda Imuse Vice President aije atwakule. Abaro ampara nikikamufukire kani baraye bwenu President wito mukundwa kandi washendekizibwa mama witu wihanga munywani witu Jessica Rupo yangira ngo ati yaramwayereza mikono nayereza namujyanti nibija kutahe kibuzo ngo abakwenda ngo Vice President bamuhanike muzeyi ariyo naija konka ni watu inire ntanda habo kwitwa ni muturani muturikiriza konka ni nyenda kubasima mwe bare kumwakira mwetero mu ngaro mwe bare munongo kandi mbasima bamubarayiza bitabakoze ro murimo mukuru wanje nzire mwe bare munonga Honorable More, Honorable Julius, Honorable Kankunda na ba MP ba Ankole, chairman witu Basil Bataringaya, chairman wa Ankole Parliamentary Group, hamwe na vice chairperson witu wa Western Regional wa NRM, Honorable Yomunsi mwena mwe bare Honorable Anite Garabuzi, Honorable Bwana nabandi. When President ari kwija nyona nijangwite ebigambe byitu muburiye munonga nwatu inire ntanda reka tweka kushisho bwire shabe Vice President ayije abaramuseho agumize mwatu akiro mukunda witu ebigambe byinjito abantu ba Ankole nitwija kubigambiro mu kaboxi 2026 nimwe turihera speech yitu 2026 bakwenda kwera speech yito mu kaboxi kujoreka President mwereze mikono President ito speech yitneja kubaho omukabox mwebare Madam Vice President. I take this honor to invite you to talk to the people. Ni muhajira
stage arihembere eri kutuhindura tukabe kye kituri embere egi eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwenu mu mbeera egyo nituba nituronda ekintu eky'omutaana ha bindi na munonga ekintu ekiri kubaasa kureetaho eky'okutangaza omu magara gitu na niiwe gabana ha burungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ry'omutaano gakozirwe mu birungo ebiri kuheeza omubiri gukagaruka busya gukagira amaani weena ukasigara n'obuhuragye. Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma ha rubaju n'eka yawe. Wonders, always wonderful. sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino ly'essanyu ly'omwaka nyabo ssebo wanywere kazero wangula ebirabo kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts ambuleera ne sente enkalu emotoka Toyota Pulimo empya tuku just kunywa kazero wetabe mu ssanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosangamu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. Mwen hati hangare birengu tumhe Members of Parliament, the religious leaders, all the other leaders, and all the people of Rwampara and Ankole who are here or listening. Hati ebyokukora omwihangane bingi nawe ikintu kikuru ngo abantu betegereze okubara bukwate hariho ebigambo bina biri kuteganisa abantu beze ntakaga ijo bushenyi nyebura ikigambo cya cyayi abantu bahingira icyayi muri Uganda bakagira ikizubu bene bizubu ejo muhendo gwa cyayi kuza hansi ndaba abahaire embibo batashashwirwe hata tunda kwetorora tundaze toro kunda toro naweza kurambara toro na ishwekecyo inja kugira izoba urukiko ntubasa kuruta nka Fort Portal dera abahingi ba cyaya abembezi babo beje kuruga Ankole kuruga Kigezi kuruga Toro kuruga Bunyoro tushitame
turondere cyayi umbazi nije kugira izuba ryayo ntujagamba ahari byombi ntugamba muhendo gwa cyayi okugwa hamwe na abahereze embibo bugamba byona izuba ryona tendike yitwiza gukora kandi nja kweta bona bakubikoraho nyine n'abanywana banje Kenya babene bantumaho turondo kutwarondera cyayi umbazi mbona hati imaba rwampara ba Mwizi ebigambo ebikwata amagara ganyu gate twena ecyo kubanza n'ikigambo kibakweta entunguka omurujungu nibaketa development ekigambo ekyo nikimanyisa enguuto kimanyisa amashanyarazi kimanyisa amashomero kimanyisa amarwariro kimanyisa amasumu ebyona biri mu kiti ky'entunguka abantu bengi koko bagamba ha kigambo ekyo munonga entunguka nabona hati nimwena ezimbuto ziri okumunda mwena ngo tuzitere chorus kandi tujya kuzitera chorus nke erukuruga buteraniro kuraba bugamba kuzaruho kuzarukoni kuzakitwe enguteye ntaningireba aruhege yitwe yaha ya katukuru kuja Mwizi aruho Elia ya Nyamuyanja kabuyanda kurengera kuriya izo ngutu zone nizimanyo kubakiza aboko nyowe nkabona indabo mu nebigere imwe munabo munaza motoka naza pikirumwe huba ingutu zumukuzumanye nkukuzumanye nabo ikigambo cyentunguka ikimwana mugamba amashomero nikikuru ntikimanya kwa kandi ariho ikigambo ikindi ubugaiga ningo bworo ati ejenguto erukuruga Kampala kuzakabare bakayitera korasi umwaka 63 nkabando ningireba nenguto erukuruga Mbarara kuzakasese bakayitera korasi twarga kutunga independence mwene nguto ezo za imyaka 60 zine korasi nyira kubabuza kandi tosire tuzugarukamu tuzugarukamu tuzitera korasi nambone yabushenye Mbarara ekuzire tuza kugigarukamu tugitere korasi ati nyira kubabuza kuri kuzanga utezo tokushangaho aboro baroho ninga tubaro aboro okuzomuruti ukashanga yaboro ukaza Bwenkoma ukashanga yaboro ukaza Rucece ukashanga yaboro ukaza Rugando ukashanga yaboro ukaza Kinoni ukashanga yaboro ukaza Kakigano Mbasinzi ukashanga yaboro abakakigane bakabanya marwa munonga nibaye bahisa marwa ukazandeja ukagenda hanguto kora seriaha uboro buriya mbwenaho nundwija
kubahugura tukabageza ati korazi neya twena konko nk'omuntu omuka yawe tinyine mushaye omuboro bwawe niwe uri kusasa nabo itwe nk'abantu abakoranze hari tubeshengereza tubagiye nyabura nguka biruho mbija kwija konka eka yawe reba ngo n'ubugaiga umuka yawe sombana akigambo kiriya ikentunguka tongeraho ikigambo cya kabiri ubugaiga kutwabazira ikibaro twashanga ubugaiga nibushangwa ombicu ya kabina hariho kuhinga no kurisa uko gukora sente kuri kuzo kuhinga no kurisa uko gukora sente n'ubugaiga hari wakoze se ikibaro amakorero ninge myoga nubasa kutungira musente obuhereza nkaza boda boda nkamaduka nubasa kutungira musente ICT ibyoma bya karimagezi nubasa kutungira musente mbwe naho ureba ngo ntubahabura ati ko nondo bugaiga za ubugaiga buri mu kuhinga no kurisa uko gukora sente icyo ni ikigambo cya kabiri entunguka ubugaiga atari ikigambo cy'emirimo jobs emirimo neshangwe aho naho hariho okubahuzya okushota emirimo eri omu gavumenti yonka ow'omuruka owegomborera RDC niyo mirimo yonka okwo nako n'okutabahaburage n'ekyamazima hariho emirimo ya gavumenti konka emirimo ya gavumenti ni mike Uganda turi abantu miliyoni 86 hati emirimo ya gavumenti yona okugitahamu abaserikale abapolisi abaramuzi abashaho bona abategetsi aba administration bona n'abantu emitwaro 88 aha miliyoni 86 nawe cy'emirimo ya gavumenti teri kumara mwino kuchimanya ngo emirimo emingi eri omutongole bindi agriculture industry services nubasa kubatera aritimbirwa njyaho baboreke if you can show them some of the industries and how many people they are employing. Ninyoreka filmu zentunguka tingoreka filmu zo kwetanyagura Are you moving? Ndowaza kubantu miliyoni 3 ne factories with the workers. If you have them, if you don't have, let us know.
No, show us a factory, the workers inside, not just the factories. Ati imana murebaho netawuni y'amakorero ya namamve agugona kumana mureba n'amakorero buri korero niko abantu benshi mbona nyenda kuboreka wikorero rumwe mureba abantu abakoramo konga tukugambira nabagira nti abakozi ba government bona nemitwara anana munana abaserikale abapolisi abashaho konkati abanya-Uganda abakoro makorro ni miliyoni emwe nemitwaro 20 nibakira abakozi ba government kuba kutunga factory batwereka abakozi okubashitami. If you can get one of the factories and you see how many workers are there, then we would move. Hati mbenejo nemirimo ito ashango makorro konka arwe ikindi kimwine kumanya no kumanya ngo nabagambira ikigamwe ntunguka nabagambira ubugeiga hati amakorra kutugamba n'ubugeiga bw'abageiga umugeiga neja yombeka factory acyombeka ikorero atungira abantu bite emirimo ngo kuba kwija kutoreka konka no muhinga no kurisa iwe ko gukora icyo bugeiga icyo kuhinga no kurisa nikizara emirimo mbene nyenda kuboreka hariho umushyi ucangiro ku karyango tukaza yijo tutarebereye bakozi be umushyi bakweta amanyanoha ari karyango ko shema cyangenyi. If you can show us the workers the work of that family nyina ngumurebe inda kumanimboreka obujuruzi nyobu nyine ubundu kureba
baranyeta habe na honest. Habe na honest bamanyisa ngizina lyanjye kandi area ekyaro ni Karyango village o Karyango LC omumuruka ogwa Kagongi omu sub county ya Kyanjenyi omu district eya Shema. Hana turi aha pamoja mixed farm. Pamoja mixed farm ikatandikaho enyimaho nke 2015 small kache mbwenu kakakari ahantu kache mnonga tukarisa hwempunu ino mushija wanje nyine n'abana so tukateka ngutu tutandikeho ebintu byo kwebisaho nka family so kutwabiteka tekire twabanza twarisa hempunu twarete empunu twastaho empunu zagezaho nangwa zakora but I think around 20 umwaka gu emyaka nk'ebiri 3 twagira shortage of food so twagira nguno see whether you can get us the employees abakozi abakozi bamanyisa. If not, get us byamukama. But it's 6 people, and the person who previously had more 2 cows. They tell me 1 acre can feed the 8 cows. Currently, I'm employing 26 people. Previously, I was employing 17, but I added in more things in the farm, and I'm employing 26 people. And the person who learns the least amount is 200. They are here. The girls, single mothers, the boys who have families, and we're enjoying. The driver who drives the Katipa here, yeah, there is good work. And I'm happy some of them who are working for me. They have also started their own neighboring places, and even the voters, they have learned from me. Yeah, they have nothing to beg from me because the richness. Kuyatandikira gukora eby'obugeiga urebigambo entunguka amashanyarazi embuto amashomero ebintu nibyatwena tibyomuntu nibasa kubaho konkugumo inoboro mwawe muntu kusimura ngo binyo boro mukayawe ogire obugeiga no buyankai omukinga no kuri ukukora sente omukwe atandikira amashomero kuna abantu yawo nahura rubiyomba gamba President Museveni atandikira amashomero go kuyamba abantu abatakwebasana n'amafuzi bajanga kuza districts zitu tuye papara twamara kwiza mbaza kutera amasumu mbatweta naje ndani ya papara nayuza wanyuma yesandemwe na uramande resumu ngo orwo kubanza ukwate koda exceptional nijane myenda yonka unazire kutaha nashanga hariho bararo buryo bwabusha nashanga turya kusimana nabaye batomo kabiri when President Museveni kusima mnongo habo kuba tukashanga n'aba instructors twashanga bashomesa bashomesa bakatwanga bazige bitu ni kusima tine bukomona bwacu abashomesa bakatwegesaje batwara kabana bayezarire ayuwa birobora cyakuza tune ngai waburwa omugamba ni sima President Museveni mnonga tuwa film ne turaho
ninsima akate ni kintu cyona akarigira mu ishomero twamutwara Rubaya twamuhereza ubukugu bwo gukora imigati kuya gukora imigati yatandika guteka amandazi na za chapati mbona ati ainentasi kandi kuyagira entasiya yatandika nawo kukozesa abantu bantu huro ninsima wabera atene murumo atene entasiya kongo kuyagizire ubukugu skill bwambasa kutunga kasente kuteka amandazi n'imigati nawe yabasa kugira abantu abandi abiyakozesa so mbwene ebyo ebigambo ebyo niyena ngo mwena mubimanye ekigambo kimwe nambe mbwene nki entunguka mugarikemu entunguka neya umuntu omwe ninga neya twena ejo neya twena hariho ikigambo cya kabiri obworo ninga obugeiga obworo n'obugeiga n'obwatwena ninga n'obw'omuntu omwe omuntu omwe omuka yawe obworo bwoba watugayo omukasheshe ukeje mu rukiko wazagarukayo ushange bukutegereje bukugire kuruko mu rukiko uko watutsiga niko turi mbwe naho turuko bahabura sinyabura mu bana muri ryo mboro mukore nkabarya abantu uko bakoze hariho abahango nkabamanyisa uriyo umukazi unani mboreka wakatandika ayina urutoke ruhango nateme urutoke 600 umukwezi ayina ente z'amate nakamara tigana 8 ubwo akatandika ariya hejuru konka naiwe nobasa kutandika nambwe naroho umukazi wa bunyaruguru rubirizo ndebere wo katatu musime bamutorekya ahartimbo rukarabara karwar gawje Roberta amazina mbanyita tumusime Deserata omutuze wa Rubirizi district ate yimirira nge museri ya Kizurugo nisima President wa Uganda ayatwire PDM nyo kurangine myaka nkaga nina nkatene chinda tongera haka bakatwe sente za PDM miliyoni na yaye mtwari binasiga account yanje na rete mitwaro 98 kuna yicheraha na kwata mitwaro 15 na gura makoko na yombeke bizuye ati na gura magazi gwempunu guringaniri mitwaro 30 na garaka na gura bwana buringanire buti bubiri mitwaro 22 ati kuna maze kubiteko mu kizu na kwata na gura ekitiho na kaleka emitwaro 2 gumwe zabe emitwaro 2 na gura no butundu bale mbubo bubiri na butekako na sigaza emitwaro 9 na gura mu bwachachu bwempunu kulya natandikiraho ati kuna bena alisa nkazitunga ebiri 10 kwa 5 mbweno 2020 filmu yabone turaho konka hurra tumusime ayini myaka nkaga nena akabata katunga gakintu cyona ahakaye
batungire miliyoni egi yagura empunu hata hayi kugambira aine empunu nyingi na aine ntasya kandi atakiye no gukora ibindi mbwene hati nicyo turi kubashaba mwena murebe ngo ibigambo binebi mwabitegereza entunguka neyoha neya twene ubwege ningo boro noboha nubo muntu omwe omukayi emirimo nezarwa ki ubwege nubo kuzara emirimo mu Kigali kemo ngo ubwega emirimo nezarwa ki umugege kwa kuba nakora ibubwega bwe ubwega buzara emirimo kandi obukugu kwega kucerekerani wayega gukora umugati wayega kombeka nabona ubwega umujungu baketa skill konka nabona ubwega mbone ibigambo bina entunguka mu Kigali kemu ubwega emirimo hamwe n'ubukugu n'ingomwoga mwahurira mbwenu nabwe icyo twabantu gamba ebyentunguka mwene kenguto ezimukugamba ijome ningama n'abantu babweju hariho nguto twenda kubanza kenguto yabuzibwera bweju insika nyakabirizi nyakashaka nyakabirizi tutaye tugigamba hata bajango katwategeze ngo tokayabura konka ngambire ba MPs mugende mbashobore esente zitero mu PDM nesente nyingi munongo za PDM trillion emwe kushagama ezemyoga ngeshoka cya trillion zona hamwe ninka 1.5 trillion kunongo tuzitero mu nguteze zona ezenguto zona kuzitwaza kozire konka okore nguto nkeyitu ya Kampala Kabare erukuraba etanera bahe imyaka nkaga konka boro bariya enguto yakora seria aboro bariya harbajwayo icyo kintu makuru ki abwenki stagar kenye makake tukarondo kutwahereza ka sente aboro bakatanga kutunga entasi rero tukahinduka tukagaruka byenguto umwanya wo kugira enguto konka zetorerwa aboro chorus Kampala za chorus zijwire chorus ya Ntebe chorus ya Jinja chorus ya Guru chorus ezuruku zombi horonyo zone za chorus konka aboro bijwire Kampala abayaya abumuhurra abatene byukuriya bar Kampala inguto ziriyo amashanyarazi gariyo television ziriyo konka boro nabo bijwire mbene kwatabyona kubingo boro kandi boro nubushika buri muntu imwe bashomereho okubara hariho ikigo kwete LCM hariho inamba erukushe
Jeromo na mbezindu zona mbweno bworo ningo bugeiga nubutaha umuruburuka twabahabwire twabajya tsoko rwomboro tumushanje byo kubasa gukora Oso kuhinga hika y'omwani nambona uhinge hika y'ebijuma uhinge hika y'ebinyatsi byente uhinge hika y'ibyo kurya ekanyuma oteye nkoko z'amahuri oteye mpunu nkamwana mureba rero umucara oteye ibidiba by'inyanja nuko turi kuhabura abantu abakorera hafunzire kwitwe turi hari biriya ibyo gukorera hafunzire rero tukaha mu cyango katurebe yaba hariho ijara owa serere makutungirana owa butembe jinja Hello, my name is Joseph Ijala. I am the proprietor of Taifa Farm, which is located in Serere in a place and pack it, tin it for the market. This project started 11 years ago after an inspiration from His Excellency, the President of Uganda, when he had come here and he was teaching people about the 4-acre model. He was having a rally in Soroti, and that time I was working as a taxi driver. He was doing that master business in Soroti. So, with his story. And he was talking about a 4-acre model, how to improve household. When I came back, I was fired because I delayed there and the guy said, you go and eat those words that you had. But I had already this land, 2.5 acres, but I also had, after hearing that, I got inspired to put more effort on raising this chicken. That was about 4 eggs. So I used that incubator for multiplying my local chicken farm. Eventually I was having 1,500 local chicken around. I was very famous for local chicken. So but then local chicken were not answering my day-to-day needs. So I decided to translate it to layers. In Taifa Farm we have 10,000 layers, which give me about 310 trays per day. And Ijara akakozesa hikibiri next tracker aine mwenkoko ezikumureza amahuri za tray 310 buri zobo bishatu buri ezamahuru gongo nakamamate lita 320 umwaka gwona omuhikibiri next tracker nehamu 1 billion nakiza esente zikweshumba akahumbi kamwe rero kiyaho ebyakozesa atagaza nka miliyoni 8 nakozesa hikibi ibiri next tracker so mbona hati niyo hururu endetsire kandi tumazireho ubwiro kinana na mwenda tantu bagambire bona bagayigahare ntujibagambira tukatandukane intandukwa twabaye sente zentandukwa za zoko nazo zakore bizakozire twataho nads
yije nayo yakora ibyakozire twataho bwanyuma na leta abasirikare operation wealth creation nkabanyuma twasharaho twagera site nga ima abantu abasasire mukore kibina cyanyu umuruka mwekorere government yanyu tubahereze sente mbere mwayasharaho mbere sente nuko sente twakikozire mukani impuriramu ngukanda abantu banyamwe yerondere nabo hata n'abanyanda kash tumureka tukabakwata ebihome kabiriyo ruzirakeriyo emyanya eriyo ntubakoma abwenki nibebe sente zanyu numuhunama tumabefera shwenkuri yawe nakoraga ibintu babirya unohunama izo sente ezi n'uburagwa bwanyu mbwenu hurura burumuruka miliyoni 100 buri mwaka chairman yawe nagamba aha tanabihururagiye chairman uinamakanga humuruka gwawe omusero yawe ijo tugambire chairman ninza kumuhereza pichi ya miliyoni 6 baretse sente za chairman bazumukwatiza engaro za His Excellency ya chairman witu pichi miliyoni 6 omusere yawe oyinamakanga hi webali His Excellency omusere yanje nyine yamaka gana 50 kandi ndagambira amaka 50 nageze kutunga PDM program very good iroko stame atwahurira ngo musere ye harimo maka iroko stame wahurira ngo musere ye harimo maka gana 5 konkati ije bakwe piki yawe yemera Lekatere President Ngaro Bufura bweye na Mama Janet mwebale mnonga zona nzizikash engaro zamani mwebale Your Excellency, thank you so much. hati wahurira chairman omuseri ye harimo makega na 5 ahari yago mu myaka 3 hingwire 20 gatungire buri mwaka umurukantu bantu wongera miliyoni 100 buri mwaka ntubazo no kuzongera mwakorage ekikuru no kureba ngo mwatandika ateze sente no mbazi kubatambira abo kuba abamane renders abasukuzi abantu babasukura mu sente kwabe na kwa miliyoni 1 bangizire ngo kwabe na kwa miliyoni 1 buri kwezi umuhereza emitwaro 20 ekikumanyisa ngo bwanyuma y'umwaka obenja kushoshora miliyoni 4 n'emitwaro 40 owamane renda aha muntu wakwereza miliyoni 1 eyabashahuzi abashuma bamane rendazi ati ninyenda kudibya bamane rendazi niyana ngo badibe badobe baryo mu Uganda baze ahandi ate sente ezanyo za NRM ntuka miliyoni 1
bwanyuma y'emyaka ebiri tumwaka gumwe bwanyuma y'emyaka ebiri otugarura miliyoni emwe n'emitwaro 12 uzigarura mu nshaho yanyu kandi ezo nazo tizikugaruka mu government nazo muruka gwanyu emyaka yona hati buri mwaka mwatunga miliyoni igana n'ubu twakugumiraho tutongera izindi mu myaka 5 umuruka rwagwene miliyoni 500 kandi mu mwaka gwa kashatu bari ababandize kutunga nibatushashura nibatugarire sente inshuro ya gavumenti ekibakweta mu Rwanda ekisanja kyaza kwaho ky'emyaka 5 nibabagarire emirundi 3 nabo ekyo bwanyuma emyaka 5 ntuba tuyine miliyoni 800 omu banki yitu y'omuruka twaza kumara enshuro 2 za gavumenti ebisanja 2 ntuba tuyine akahumbi kamwe na miliyoni 6 za banki yanyu muri kintu eki mutakikwatishaga abari kutunga sente bakazinywa nja kubarondera omubazi urutunga kazinywa hariho omubazi gunateekateeka omuntu ogu owakumukwata tukamuta omu kihome akakorera gavumenti akakorera busha akahinga pamba omu kihome abantu nibakora emirimo nahinga pamba nahinga ebicoori miliyoni emwe nogihingira emyezi engahe omuntu yanakupakasa okwezi nakushashura zingahe nashashura zingahe okwezi emitwaro 10 emitwaro 10 kari ati mwene ubwo utwaha sente akazinywa ntuja kumukwata nazo mu kihome natukorera emyezi 12 ekyo tukyaleta oburinganiza owazinywa ahuka sente tizikuja kufa ayina kugenda akazikorera akakorera gavumenti akahinga pamba akahinga ebicoori gavumenti nayo ekagira ekiyihemu ogwo nowazinywa oba tarazihaire kasho oba tarazihaire libanu bakubanjaki bariya kubara bakutemeraho sente nibaja kuzishashura kandi abona baza omu kihome abakutemeraho sente nabo ekyo esente ezi muzirwaneho nezanyu ate ekindi ekintu ekitukwenda ngu kibakenure n'ekigambo kya abaana okushomera busha omu mashomero ga gavumenti ati hariho omwishiki noshu tunaruga kunuya oba kwetoha the one who studied building yesterday, the one who studied building, I want to show how they should show her to these people. I've forgotten her name. Ari mu shomero ryanjye rya Rubaya akashomero yati n'umukugu na Yombeka. The one who was of building. The other one, there's another one.
Please. The same group, but another one. No hairdressing. The tall girl, the taller girl. Hata video ni turaho hatugumishtakega ukombeka ababana bakaba rigiro mu mashomero bona abinko bani nishomesa mu mashomero ga skilling bakaba rigiro mu mashomero ha school fees hati igam NRM ekaba habura kenda na mukaga mutza kutandika abana bona bashomere busha konka imwe abantu abakuno umbyaro mukanga kukito munkora mugumana mushabe senta abana icyaza kurugama abana bargo mu mashomero nubabo abo kureba abindi kutorotora muri kigambo icyo cyo kuremeseza fees mu mashomero ga government nekenki abo abantu bakiremeraho abonye abantu batakito munkora tukenda kongera musente tukongera musente konka abana bakashomera busha omashomero ga government ati nyowe moreke skilling centers zanyi mzoreke. Show me some of my skilling centers like the one of yesterday, just the pictures. Atezo n'amashomero gange agenda kushomeseza abana busha abana bona abara kama abana bokure ni basoma ni bashomera busha kandi nyowe ni shoza sente okukira kubaire aboka abana banje nubargahare bahora kwa kurugabugamba kuba kuza kurya nyino kubaraza nyino kubarisa nyino ukureba ngo bana aba byona bishoza sente atamashomero gutwa bombekire gugiri ishomero ya government ya primary burugombora igira ishomero ya government ya secondary abana bararo
mumaka gabo bije bagabashomesa eyombekeza laboratory derimwe muhereza abana entanda n'ebitabo nicyo twabintwenda konge mukanga kufite umunkora icyarigamo abana barwo mu mashomero Omuri Rwampara school dropout rate Eliet RDC oine figures RDC neyanziza nnyo muzeeyi n'ekibalo kye nakoze Rwampara okuva 2019 up to 2024 nakikola ntya natoola abaana data ey'abaana abaali mu P3 2019 nenda abaana abatudde 7 2024 bava mu ssomero era muzeeyi nakamala wano emyezi 4 nagamba head teacher si birungi n'abakulembeze babiyingiramu aradisa lwaki alemesa abaana okusoma naye nga nze njiri yange mbagamba muleke abaana basome amasomero ga gavumenti gamire esasula abasomesa muleke abaana basome chairperson kyagambye taligoba abaana mu masomero kawo okiwulidde owa Rwampara head teachers bonna n'abayise bali wano mukiwulidde mwe ekintu ekyo n'okwefiiriza abaana muleke abaana bashomere busha omu mashomero ga gavumenti situbangire konka amashomero getaga abana kuba tureke abana bashomere busha hati twategura ekyentunguka kandi twategura ekyokushomera busha ekyaro nikitunguka munonga hati omu kubinga obworo abakozi muhingire entooke mwebare munonga mumbekere amaju marungi konka hakiine akarikuburamu okushikerera amaizi hata omushana onore omushana guri ogw'amaani omushana nuguseera ebihingwa hati kamboreke omuntu wange Dr. Muranga wa Bushenyi orutoki rw'okurukusha show us Dr. Muranga's banana plantation especially in the dry season. So here we are using irrigation, drip irrigation, as you can really see, using water, especially in the dry season. Drip irrigation, the advantage with it is that it sends water where it is required. PBD does not depend on national water. We make our own water, which we pump every day. 90% of the water is used for irrigation, and the other 10% is processed for use in pilot plant and estate residential areas. This farm
As per NEMA growth succession, you've heard that we are able to harvest. Mbwenu rutochorwo rya itaka rya government rya Nyaruzinga Bushenyi tukariherezo umukugu wetu Dr. Muranga yahingaho urutoke rw'amani hati mu Banyankole ni mu mwena okuna barebaha numutema tani 5 hectare ni kahikibiri n'ibirkweshumbamo buri mwaka numutema tani 5 buri mwaka habo kuba ebitoki byanyu umushana nibabino umwoma numugumanya umwoma ukugiriroho hatu Dr. Muranga wena atema tani 53 nabakiza okutema ebitoki emirundi 10 imwe mutema tani 5 wa atema tani 53 umwanya ngugumwe mbona hati uko iturukuza abokana muhagira NRM umuryango yegumizemo kandi jagumiza mu habokana mukenda mbona ntuzakutandika okushikerera emisiri tumukukibase cyo kukebasiza konkaraho umushiki wetu wantunga mu kama tennis aria tija ayino kwaroko amagizi garakozesa ntuja kumushanga kuri mbona kuturu kushikera tumukumanya Nyankole tumukukiza mungambise Nyankole rugwiri ebitoke tebabisharura ebitoke batema ukusharura nuko mugusha nuko buro nuko ebicori twebitoke mbona kuturu kushikera ntutema ebitoke bingi ntushoroma umwani mani bagiye bagushoroma ntushoroma umwani mwingi ntusharura ebihingire ebindi bingi konkeme mbasa kutakiya basiza government nija kubakwatsa nahuraha numumpero ubujuruzi numugira ngo umugurusi agire kagera kuri ansharo na Tanzania ya maizi ya gareta ya gashyambara umugurusi byaro gukora amaizi kubeha mahero 50 mwaheza komyo urwizo mukarwome habwe mtwari zimbi kuna reba amazi urwizo gatuba tuze kagera tuheye amaizi tuzagashyambara mbenshi ahitwa hiramezi kagera tugatwara mbarra amaizi agakorgaha umurhanga tukagatunga cy'umurushozi gakashire Misiri nigaturema konga mwana hataho hariho akatego kumaza kugwamo akatego ko kutaho mbisharira muryo mbisharira ebisharira bigaruka mu amaizi namwe kikisharira icyakatukuru nakirabaho kijwira amaizi mbene nkago ntugatuka kandi hange esakagikorage hariho impanga hariho imigongo amaizi nibagatungika nigashuma ntushikerera muri icyo ncyo twaza kuzimu nabwo icyo niyenda kushima ruhanga abo kutereze migisha yona kandi mbona hati kinko bashaba imwe muremere RPDM etasiskara iriyo mikono yanyu sente tuzubahaire muzurwaneho bangambira ngo hariho abashuma abarukwibe mpunu n'ibintu by'abantu abashuma abo kandi ngo abapolisi nibabarekura
bamukwatararayo argayo hate icyo umupolisi urakikore ni mugaruro wawe yarigiri naza kwibuze kiragiro cya Purezidenti ataka kugira umupolisi owarekura umuntu obakwatiro kwibe mpunu obakwatiro okwiba umwani gw'abantu musiri akagenda akashashura ibintu ebyo nakorera government. Now what I said in Ankole, I was emphasizing the 4 words: development, jobs, wealth, and skills. My people here were understanding. I gave them the example of the Kampala-Kawale Road, which has been tarmac for 60 years. But I asked them, if you go today, would you not find poor people there? They said, yes, they are there. So what does that mean? It means we should not only talk about development, we should also talk about wealth creation and poverty eradication. I think this was the main method I was repeating. Omugurso wenju no gamba ki ninde omugurso wenju muhomzi ndaro na gamba ki abene njo muntu bake nyono omugurso ngo nitutwine nju iroko zahariyo no gamba cyariya hari oh kandi mugwisa unani nshobora mu high school namanya mugwisa iroko orinkaye mugwisa zamzinda ogambi mugwisa nkari nshobora mu high school Sebo, Your Excellency. Mugwiso kono rugashema. Munonga kandi mutano wakarakore. Karakora karumwana wawe. Narugashema kagango. Atu notura. Nkakora umuchisayi Ntebe, nakora Nairobi. Nenyonyi zabidaya nina stirema masta kuja kutera mini Ntebe. Mwena hata nkahumura ndio mulisa. Nolisa nkai? Ndisa Nyakaronko kino Town Council. Okay. Kandi ekindi tukakora hamwe tukasoma hamwe twararomba mframe twazana mu mpira ni kumanya n'umanya kandi nkwebaza munonga okwembera ihangeri ukabingoboro no kubingamini webale kandi shabana baganda bona abatona bakuru bakuratire ubahabure tubabagiga nyoka bamugiga hati aho kanka kuratire twabere tugamba habo webale munonga bampe sumu yawe tugamba sumu abantu banyi my staff Esumi ya mugwisa kare mwebare wa Mwizi baza kwira mwebare murarege ebigambo bitu bingahi entunguka mugarikemu obugeiga ningo bworo emyoga hamwe emirimo nezarwaki ubugega nubu kuzare emirimo abamwizi n'abagizi nibegaho naho ntanga bakume engaro za muzeyi we bari kutukunda Your Excellency twataka kushabire bakomva tsabire nabana twandishaba bije obakiro official mu kibina kandi bateze n'ekishani Your Excellency wano kunda Your Excellency omuyishazi ryitu lya Rwampara tuine munekezi nkeka yo mugenzi baziri okuragire neka yabo bose
neka yo mjensirva karahanga ababiri barya ba Foronasa nabone bakushanga mu ishazeryo bijemu Your Excellency ba converts babaryaho na ba converts mwirire hariya mugende tubakire mu kibina citu Your Excellency okatuma kujuba kandi okatugambira ngo twaza kusyabira na mukaga ebye bina ebitakundi ihanga ryabo na nensi yitu ntwenda ebitine muhoho tube twabimazireho nubwo turiyo ntukora na mwijukuru wawe kubaryamujura na mwijukuru wawe Kafure Kasini yakada tukurebeka ngo twabareta bona bazo mu kibina citu tukuratira mass line Your Excellency n'abana ba National Youth Council bona baryaha bebembirwe Executive Secretary na Brenda kananye ngandi former National Youth Council leader nka okuminister obwa ya birari Your Excellency tukunda mnonga kandi shaba mwena sterere President witu Nyamurungi akari kinji munonga na nengaro tusime na mama webare ebyo bwegese kubita mutindo kandi okija okakunda Rwampara okija okaturebaho tukusima munonga aba abinji bakabarya bembezo mbina byabo abinji bakesimba andengo zukuruga a LC3 kugarika kushikana abwa member wa parliament ombibina biriya ebina ideology fire konga Your Excellency ngoryo muzire kandi ekibina citu nka mass party echori revolutionary dawitu ni nchereza tukushaba obakire omukitombo ngere list twatwagitireyo na Jana Secretary General Your Excellency nani shaba Your Excellency to guiding turebe. Okay, thank you so much. Yabikiriza ngo bashyeho bafune echan nawe mubikirize bashyeho. Hold on band mboreshire band hold on nzakuteza icani kantu akira babantu official NRM. Yes, na Secretary General witu wa NRM Right Honorable Richard Todong yaze kubakira na SEC member Vice Chairperson Western Honorable Minister Chris Baryomunsi nawe yaze kubakira. Yes, wonderful. Nichirungi kwaburokikiriza babire bahabire ombibina biriya hati bamanye kibina cyenyine ekine omusinje ekine oburugo nauza ekine okunihanga okunensi yitu okunda Afrika okonjerentasi omumaka kandi nebya demokrasia bikababirungi. Your Excellency webale mnonga kumano yakira akube ekibina ekitakwakira tikikagura nitwikiriza ngubinja babahabire tuzaguma tubihayo tubashuba Your Excellency nibagaruka arayineshire because change yeres from Uganda is indeed fundamental. Kukuwachikambire ngokute tayara leadership was not a change of God but a fundamental change. We have manifested this, your leadership has manifested this, and that is why Uganda today is connected border to border. You can drive safely, you can drive at night and in win hours and go wherever you want in Uganda. Thank you for pacifying Uganda. Thank you for uniting Uganda. Thank you for pacifying the region. Thank you for establishing a people's army, UPDF. We cherish UPDF and the UPDF fraternity. Your Excellency, webare, kahangare, tukushabira magara marungi, mama niyo webare sharazona, tubashabira magara marungi munonga. Mukumena mani kandi mukumena usinje burungi mukumena mutwebembera numutabura tongere kubakunda. President Museveni oye! President Museveni oye! NRM oye! NRM 2! Yes, mwebale mnonga.
Nienda kusima ba RC1 tukabeto mu rukiko mwatu mobilizingira je mwebare omisho ga president kandi ekitanja kyanye shona akibongera ninja mutere engaro zamani na RC2. Yes. Benati turukhendera twaza kweshongora. Yes, members of our parliament muzei na benda muze kuteza na wechani kumura alijeyo nija kuzayo sek members ba parliament ayabayija no mukazi we na wajene nawe tuze kuteze chani oguno muchagwamani omukazi wanje nawe twahise myaka 10 mbufumbo yabaryahaije nareba no mukazi wa kochi nawaije tugende tuteze chani mwebare. Second members, you step forward. Mufundishani now president. Zuku TV.